tukati kusela idimi kiwadhoka ne sia kisevene wisione kiwadhoka ne Monday matukio 10 ya nyanya mwezi wa 10 2021 Isaya kele masanja na yani kuamuka tuliketa maundone nyaneta wa Bonaventure mutinda mbiteboni mutumia wake kambola wisikana nguko ya kibisiyo sia matumbe kutinda tukilengelwa uno wakiseko kiseka imwe official public no isimeka mukamba munjanja kane ka Monday. How are you? I'm fine, thank you. Thank you, nice to meet you. Pleasure. How was your weekend? My weekend was very good. Nice one. I met. Yeah? Yeah? You? Mostly nice weekend I met. You met or you mate? None of your business. You don't understand. Ukwe kizungu ne ulosha basi aele wondu maanisha. Kizungu tiko tinda wezumbo naelewa. Wewe elewana. Oya ndine wondu wazi. Oh. Kwa hiyo ndio tukile. Lakini no wewe ngenena. Ndewa. Waje you mate kana waje you mate. Indu kuona. Uyulona nasi aneza niwe totenewa kaninye. Yuko dizo ndo wazinye. Ndatokelela. It's the memory verse. Weekend ya kwa enzeo. Na Bonaventure wese kwa uga. Gokuta uyezo. Diese mbwane yabika. Or you go by the way. Or you dey? Or you Nye no anita no kana do. Wakana mbuya? Agweyo ni ba studio. Na you there ndilika studio yo. Ndika wani yo that is. Neno ni ka message. Na why expect rain in Nairobi at 3 p.m. Na ulize kwe biu pita kwanza wana ndiyo gira ngwire jacket kana ngwa ya mbebo. Hela. Agweyo ne bani moto ni wezie ko kambe akimbuya la diwete. We gonde ne you. Ne bande ne you. Na ukita ke weekend. No gira ke weekend. Free. It was free mode. Ukita free mode. Katishati. Kanaza kidogo. Ka open shoes. Yes. Timbo ni veja yune mboni. Ni wendi zo tuka imbika nomba. Ukonuwa watu weka mboni venja. Wewe ona ngukwa kivezi tu umelikana. Na yule kangu kutabia. Maundo ala mbua le maundo maingie mono. Mbua onanesia kwethe mbua ndiwa nundo witu. Ya ndo aja. Mondo no yashughulikia kwe mathe akego. Mbua yuwa nundo anamo. Oyute no kona to samuto atwokelanga tungiuta na utano tungitwa thayo ko gakunje tumete ba ba wote cia yuendi maumbe na ya sio autenezi itwana ku sukilite tutanite ndungululu na ibeti kuitaba. Tisinike connection here bai connection na mbuga na ibeti kuitaba tio kubanda connection of the pregnant during the connection of the pregnant during to the season of the lay is attachment. Azekwetha bakupe na mukanundu ambebo. Is the attachment of the relationship. Ndiyo to the god. Ndiyo to the god. Maundu maingi muno. Museo na bangi tolunja kibeti. Ndeti kiloki kita ndegeno. Museo ta kalaba kube ndege. Mundu wa mukande ndegeno mpaka kalange kwake. Odezela kwembuya kwitha kwebebo. Nzigwe mbuya yumbuya zenda gwe kwitha mbebo. Niki. Mbebo na nina BDA. Mbebo ya beta yenda ta. Aka ko imbebo yu umala. No hivi na t-shirt. Mundu wa muka uze mesi mingi tu wa muka saa hivi mundu no endia saa 11.
ane bandu endete no kwa muko na wizi kuite kuite weza kuite ando mamuka wizi koka mbuye mwe no kwanza ndo ala mateka lango lobane mama badi jaitu idi ya mzenu su na wife attach chanda na pete alaba na muite medeo gamba mbuya inga ni maithe yu mambe obanga zawale ndo ona le we lobi ena izune ne dalili nandu make kuyukwa muka ko to town hari ku town yokele ando bandu basobe wisululu asena asu muzokota nziliku amuka muundani season ni yesu na muzena ke ando alama mena ando ala ku chunga huyo mtu so by the way zobe mundu eka le mutu yani ando mota ikiangua neza ziana zia school ile zile school nisiye kiwe mpaka mbosoli leko bila ya sababu they don't yambio bimuka izani akeli kilungune basanje na dini nitobuni nito mukamba mujanja kwa muka tuliketa maondone karibu sana.